salvegera kushtina Smail Aha anku Simcoe shikake. Simco di sala 1309 Hicride ji aliye rejima Şah-ı İranê ve hat kuştin. Her li vesalede u di heman devre de reberke din hat dünyayı ev ji Dr. Abdulrahman Kasimlı bu. İro nefedu 5 sal li ser şehit kirina rebere navdare Kurd Simcoe şikakre de bastibe. Destilat darya ve demeya Şah-ı İranê ji her mina hev pişeyin bereswa nekari hem ber iradeye berxwadan u doz azadi şwazi u serxwabuna revaya Kurd bisekine. Leuma pilana kuştina vida u bifilke ev rebere li bajare şinoye aninav kemina nemirovi axwa u Simcoe Kurdan şehit kir. Simco şikak kujibo Kurdbun u serveriya neteveya Kurdan çanexweda bu ye kurbane terorizma devleteya li diji Kurden İranê. Dijminen Kurdan ev fikriyet u ev plan u ev kemin domandin u didominin. Lebele ey rekib. Kurd zindoye u alame şekave u direvşe. Iro hemu azadi xwaz u evindaren doza Simco bi serbilindi u kahimtir vi bi bira xwatinin u dibejin. Em dive roje da disan serdar u reberemezin Simco şikakli birtinin u serexweli hemberked u şebataviya heja boneteva Kurd ditevinin. Keçu xorten Simco yemezin, li Simco u Kasimlu ferbune çi deman seres webo dijmin. U dagirkeren Kurdistan exarneken, u ye her tim bi serbilindi bo bi ci anina armançevan u rizgariya gele swe şebate bikin. U hetalive penaveda cane sweji gori bikin. Ewanin ku bi ser şori ve dibine xolam, u ksizmetkare dijmin, u dagirkeran ye hetalinav gel u heskiriye Simco mezin, reberu navdarda ser şoru be kimet bin. Bila rihate şadu arambe ey rebere navdaru layık, iro pişti nefvedu pen sala şehit kirina ve emdibinin ku teksit u bekste hemu dagirkeren velate te ketine tirsu lerzine. Legelu neteva li serpeye u dozate dimeşine. Hinde nemaye ku em mizginiya serkeftin u azadiya velat bidin cinabete u hemu şehide reya rizgariya Kurdistane. Di salvecera şehadeta Simco'de, bi hezaran silavli giyane biji Kurdu Kurdistan.